Ki nongikai ke SSA, ki bahapo jong ka sekretari jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association. Hene kesengi ke penlong ya kejingga ki jong ki halor ki jingdawa. Kata ban kentiu ya kutulop syaksispa persen. Abakaren berkilat pekai kubor Presiden ka AMSSASTA ubak Peter Terniang. Layatu ba kania kejingga ki indefinite strike jong ki kadai hadin ba kapor ba kila ay kesorkar kalakut bat kesorkar ru kaklem kot ya keren ya ki. Nagaleng jong gani ka kanhun ne kesengi kesitarik urisau arhajar arpusau kelas dang ya kejingga ki nadu kapor arbajin opai sengi hamadan malki. Cucu kelai turu ba kesin ke ba khadu ba ki layo ben penkiu ya kutulop kadai haus nam arhajar khat riu. Kata nagaleng jong ki nohikai kelapan pau bagi penlong ya kani kejingga ki ka ba klembu por tat hadu ba kesorkar kan kot ban ya keren. Oktober yang pisau tidak senang ia ketika indefinite seat demonstration apo je ketika manam maki ti kumbang ila ai ka deadline sya government hakala portrait jong ikunai September ketika kapur ka bangil ai sya sokar bahkan pekiuno ya ketulok jeli 4% ti kalakut hakan kapur ka pemerintah hakan seni jong ketika strik nak leng ki naikai nak leng ki jeka ki jalan galaya kamtam kapu kani naki nong kitam kita sekman kilawan nak street papir hair ban play ya kani kajungi lang kajungi ha kani kasini ye nak kani kajungi ngila rai scam ngila rai ngila akut jumut ba nginam pensange ya kani kajungi yaki kajungi larangin pat yo ya uta uso penimpat yo kai uso ja kajungi job hakaba kasokar kadai ban pergi ketulok jungi hakaba kasokar kadai ban ai kajungi tho ba kala ali nak bentar juni para kesukar kasih keren kami keren bijing tho dengan pediang kataru le ya kendu ena plan lagi tri lano lano kim khat ti hakabri gajing khot jeng nakalin kesukar di kata kasyong in angin syong bet yang ni ngin abet yang ni lah nakalin kesukar kawan banyak kendu ini kawan berkhot ini hakata kapur ngin saleh banyak kendu iki banyak keren berki nak benta tapi kapiang nak benta kecing mentoi jom kini kai hi pro kawai iki kimat ba fin tawar katang kawai oh kamat kaba nakali juni ngi terwa syaka sokar ngi dawa syaka sokar gede tang kawai kata ka enhancement da ka 4% fin por lo kade ka jiki jipi kino hikai jo kami gelaya hi berkawai gela shin ya kani ba ngin bu kanung ngopon mereka long indefinite abang yang indefinite kelong syong plan mengor klem bukor kan haduk bakasukar kada ai yang ni ya kita kibangi nak dawa habis ni berkata ka ba ong ba ka sos scam angi ngibis kung mengelaksan haki por badep ngibis ling ba ki previous enhancement ki jungi na ki previous enhancement ki jungi kung bangilong namar ba ngasi keren syai ba ngi kini kai sisi ngi judan kini kai allowance ngi judan kini belief ngi judan kini benta ki jementoi ki bangio ringio pe tangka fix remuneration ni halo kata kan rim kumba kini ki sarkar kadep kila penkiu ni da 4% last ke bangio kumba ngi ngila yo hadu 107% jementa ta kadang ngi suskem buat ngi dawa ba kadiban ka plus nem ka bakalaya ngi dei hok bangio ya ka 4% mensua tang lai saus nem kila penkiu ngi 4% mentah ki prateli kisnem na do arjar hak kendai ngila persang ban ya kendu yang sarkar na bantaban ban pen i ban kepat ika bakan sim i halok ni kamat rekat haduk mentah la prateli kisnem laya ngim sim ladon kunu ka kanu unu nuso bangin ni de halok kata kanu remba na ki saus nem jom chwa ni suri hok ba ngin sak pen ketiu yang 4% la dengan nujor bat ya ka komlong koman hak ni kajuk mentah ya kajing kiudor kimar kimata ya kajing kajungi kum kinon kai ban nam ta ban ambit biang ya ki hun ki kijungi ya loyong sem kijungi di halor kata kan rem ngi hadu mentahi ngi yang scam triang baik nak mentaka kata ka 4% ngin bis mo ngi ni sem baik na ka ba ki sarkar berem klejai pen kiu ni 4% ka jingdon kinon kai kidon ka hajar san spa sa puingut ndri menta ngilang pan biang ya ka jing pedip nak liang ka government nomor beli kidon nak yang ki perlu kai jungi ki bala rung sei government nani don ki bala retired don ki bala klan hadu mentai gitu ki kan sipusru ka sarkar kampak simet kam sembla pendap
Den ta kadaw ngidang pan ya ka jingtip ngidang pan na po diesel ya ka total number ka batik na ba at present ngidon kakno driver beli ngila bersutu ba ka jekran jini na po diesel ngiladon ka jing duna na ka khat arja sa spa sa poingon ngiladuna mata dak num khat wis pa khat ar spa ngut ngila duna na kain mar beli ya kini ki vakansi ngiladon musim la tap tak hadu kini si bumta